Jiyana civakan jî wekya mirovan e. Carna dikevin, carna radibin ser piya. Carna pêşda dikevin, carna şûnva dimînin. Di bernameya berî vê de meqala Rewşa Kurda kiribû. Bi rastî jî ya 10,000 salan û ya 100 salê dawî gelekî dûrî hev bû. Lê ez dixwazim vê meseleyê hinekî bi rewşa Ermeniyan û ya cûhiyan re rûberî hev bikim. Yan jî wan mînakan ji pêşkêşê we bikim ku cîvat çawa wek mirovan jiyana wan jî guherbar e. Ji ber vê yekê gereka em jî bêhaydar bibin, bizanibin, gorî wê jî tedbîrê xwe bigirin. Tecrübeyê xwe bigînin hevde, rojên xwe bê wana bawayekê rê bixin, saz bikin, berî herdiştî xwedan hişmendiyekê bin. Belê, wekî em zanin, Kurd û Êrmen bi hezaran salan hev re jiyan e. Dîsa Kurd, Êrmen, Rûm, heya astekî Samî, ev milletan herêmên rojhilata navîn digihêjin hevde. Hêra genetîk ve digihêjin hevde. Pişta wextek netew çêbûne, millet çêbûne ji hev qetiyane cuda bûne her yek ji hêla kultûrekî ve ji hêla jiyanekî ve hêla tarzekî ve gêştiye merheleyeke dinê. Lê Kurd û Êrmen ji Qafqasyayê heyanê çiyayên Zawrosan, heyanê deverên Heranê, heyanê Çukurovayê gelek herêman bi hev re jiyan e. Ji ber wê yekê çanda wan, kultura wan jî nêzik hevdû bû. Niha lê binêrin, em bêjin govenda Ermeniyan, temaşe bikin. Alavên muzîkê ên ku bikardînin, duduk be, mey be, dev be, zurne be, gelekî nêzî hev dinin. Ji ber ku hem erdnigarî, hem çand, hem jî nêzîkayî veya rûberî hev dike, nîşanî hev dide. Ji bilî vê eger civata Êrmen nebiya Xristiyan, belkî mezêde ji xêncî ziman cudatî nikaribû bixista nav van her du netewan. Ew qasî nêzî hev dinin. Pêşî ji hêla bawermendî ve em bêjin ji hev du cudatiyek çêbû. Ziman ji xwe em bêjin hev du cuda bû. Yani du netewê cudanin ama dîsa di nav hev da bûn. Bi taybetî di demeke dirêj xêncî Ermenî û Kurdan ecem jî bi Kurdan re jiyan e. Çi Azerî dibin, çi jî Fars dibin. Fars vê axirî hinekî em bêjin ji Anatolyayê herêma rojhilata navîn vek jiyan aliyê Îranê. Ew jî dîsa Belûc, her wiha em bêjin cîvatên Afganistanê Peştûn, ew herêman hemû di nav van cîvatan da herêmên çûn hatinê bûn. Ji hêla ziman, ji hêla perwerde, medreseyan da dixandin, dîsa ji hêla bazirganî, têkiliyên dîplomatîk, têk meseleyên leşkerî, her gav çûn hatineke zengîn hebû. Dîsa bawayekî xwezayî di nav cîvatan da kar jî hatibû beşkirin. Em bêjin Kurd wek eşîr zêdetir xwe çiyaya girtibûn. Evaya gorî şert û mercê îroyîn tiştekî pêşketî bû. Çimkî kesekî eger berrek pezî wê hebe, bi hezaran pezî wê hebe, sedan pezî wê hebe ferq nake, du sê şivana va dikaribû berrê pez bi sedan pez û dewaran, hezaran pez û dewaran îdare bike. Kedeke kêm dixwast. Lê ciwanên dinê wextek vala diman, wana jî bawayekî perwerde, leşkerî, çûn hatin ji bo eşîrê, ji bo hêza wê derê, ewlehiya wê derê dikaribûn bi rehetî tev bigerin biçin bênê. Dîsa ew civatên pêra dijiyan, li gel Ermeniyan, li gel em bêjin Eceman dikaribûn xwe hêsantir biparêzin. Ji ber wê yekê hêzeke ku eger çiya be dikare bibe serdest. Ji xwe li deverên Kurdistanê piranî jî eşîrên Kurdistanê serdest bûn. Beramberî wê değiştan, bajaran, navçeyan jî em bêjin Êrmen zêde dijiyan. Ew ji vê derê cotkariyê re eleqedar dibûn, cildûrîtinê re eleqedar dibûn, dartiraşiyê re eleqedar dibûn, hezinkariyê re eleqedar dibûn û gelek cure kar û baran re eleqedar dibûn. Lê bi wê nevê di vê têkiliyê xwe
عشرین کردان را سرورین کردانی حریم را باش بمشاندره وکی ما گفت کرد هم خدا هم سرور چیان بون هم جی او هیزوان یا جوانان یا خورد دکاره بون مداخله هر دره بکن اوید دم عثمانیان دا جوسا بود دم فارسان دا جوسا بود صفویان دا جوسا بود هرچه قاسی دو امپراتوری وک دیروکا سیاسی سردست دینا خویان جی نا حریم کردان هر دو دولتان جی نکار مداخله بکرن جبر و یکی سروریا عشیرین کردان میره کردان رهبرین کردان قبول کرده بون تنی باوی که سمبولیک لوانه لآمده چند جیان ممورات العزیز امبیجن چند جیان پاشای وانا هبون رایدار وان هبون اگر نکی باج بگرتنا نگرتنا او مسئله کدم بو لی وکی ما گوت سردست کرد بون جواکین جدا جی به کردان را جیان و او جی هیلا کاربشی و هر جواتک کارو بارکی را قدرد بو حیان به وقتی پروبلم تنبو لی پیشتی که حرم عثمانیان جی لبو تفگرین نتوی دست بکرن ایدی اوه ترندک جهانی بو ارمنی جی کتن ناو لبو تفگری جبر که عثمانی شماده چو حرم بالکانان نتوی و داره حمیان حنبری عثمانیان سریح دابون و داره آلیکاری وانج زیده بو هم روسیه آلیکاری دای هم ولاتین اروپای آلیکاری دا هلا لوجستیکی هلا لشکری هلا آبوری و راشوان خورد بو و زور دادن عثمانیان دیسا ولاتین وک بریتانیا ایتالیا فرانسا ایریشی حرم عثمانیان کرن یه باکوری آفریقای او درانا ناف خدا بش کرن پرچه کرن عثمانی تنه بره خدا حرم جین مسلمان لینن و داره بر یا سیستم پان اسلامیزم خواستن تنه یکتیا جیهانا اسلام بن کنترل خدا بگرن و دوی چارچوه دا تفگریان و دست بکرن پرگالا ناوندی کرنه yani hamu ev iltimas ev avantajın Kurdan yendi sen bejin miri Araban Kurdan hamu wana dest bigirem netevi vagrede merkeze İstanbul'e vagrede ev havuldan hebu vakta ka vaya kirin diji Ermeniyaji vakta em harima mebenarxin diji Ermeniyaji bejin erişe wana çebu aliyedini Rusya'yı jibo hem müdahale İran'a bike hem ji müdahale bejin harimin Osmanlı bike دوی چارچوبه دا هن هیز و تفگرین حریم را تکلی دانی بشک کردان جی با عثمانیان را روسیه را چقدر تکل دار بینجی اوانا زیده نمبون حجمار وان لاواز بو لی ارمنیان به روسیه را تکلی خورد کرن سبب ویجه هنن مثلا هیرا دینی و یکن دیسا دا خوازجین ارمنیه نتوی بونا دولتک نتوی یا سر بخواه حولدان من هبو دستکاری شهر روسیایی دگرتن روسیایی ده اویا اف فکر دا پیشوانا aynı Gürcü yuvsa millet Qafqasya xaç perest avana dve çarçoveye da tevgeriyan o jxu Osmanlı jiv seber riya vekir mesela pan İslamizmi havlda ku Ermeniya ji duri sistemi bigre gava ku piştgija Rusya'ya girtin erişi gündün navçeyn Kurdan kirin hemberi Kurdan seri hildan mixabin hey beri katliama Ermeniyan de navera Kurda u Ermeniyan da neçeyi çebu edi her cibate ku be hazaran salan hevrajiyan de aynı gündi de aynı bajari de navanda ahenge kebu dve çarçevede kriftayı de nav xuda da nebun le meseleya netve buni da xwazca netev devleti ve heleva hedi dilsariye xistan navan milletan u devletin vek Osmanlı ve Rusyacı avayat tuşkirin ev cibat beri hevdan şer giran harimama kavmin و به 100,000 کرد هاتن قتل کردن آنچه مجبور مان کوچی حریم آناتولیایی بکن. دوی وقتی داشتی به 100,000 انسان دیسا جانا خونده کرد. اوای هی دیروک یه در نای گفتن. گرک اوای زیاده تر درک و پیش. اوای جای دی مسئله دیروک ناسیمه. ام و بیش. لی ارمنیان بیشتر ویا وقتا که عثمانیا ادی بریاردا شر جهانی یکمین دا ایریش ارمنیا بکن تنه مابون. جبر که
روسیا جی دناف خطریه که مزن دابو بسکره که نافخویی زیده بون جخوه درجی ادی چند سالشون واجی شورش سوویت پیکاتی داکو امپراتوریا روسیا نکاربو پرگار خو به پاریزه و بمشنه دستکاری ندانه ارمنا عثمانی جی هم دستکاری آلمانیا جی کرد و بریار قتلیام دا وقت اوای خسته مریتی و وقتی به حسانی زور ارمنیا بر عثمانیا وقتا که اف قتلیام پیکانین تنه ام بجم باوای که فرمینا الحرمي قال لك هذه تشكيلات محسوسة ريخست بون وقت چته وانا ايريش ارمنيا كرن مخابندنا وانا داشي هنا كرد جهبون كركان ويا ورالتيج قبول بكن جبر ويا كي دنابرا كرد و ارمنيان دا براستي جي شكستنك مزن چي بو او دلساري بو شكستنك ليه هن مالبات هن گوند هن عشير هن جيوات جي ارمني پاراستن اونا برن چيای دور یم کو ام بجن عثماني نگهجن و دری هنک آلیکاری دانی در باس عالیه اریوانه بون هنک شی راست زاروک وانا جن وانا قال وانا هلدان همایا خو و کرد کردی زانم و کرد ام بجن له خودی در کتن وانا خو کرد دانه ناس کرن و سال در باس بون ناهده ایده هنکی رنگ خو اشکره دکن و ویاتین زمان تنی اویا نه ارمنی ازیدی کرد جی ام بجن اوانا جی ادی نویربون با ارمنیا خو دین خو بن زمان نه هر کس قالا کوچ ارمنیان دکه لی به تایبتی حریم سرحد امزانن گل کرد ازیدی جی به ارمنیا را مجبور من کوچ کردن در باس عالیه دم ببن در باس عالیه ارمنستانی و دوردم ببن جبر کو عثمانیان تنی دخواست مسلمان او چند عشیرین کو کردیه به تایبتی جی علای حمیدیان را ve herivan bejin Osmanlılara yaksan bun ve siyaset Osmanlı peştxistin teşkilat-ı mahsusanji zor da veya. Jxu mesela minaka kez benim zaman deverin harimin karşı Kazım Karabekir beriveya bejin leşker edin Gazi Aşire Kurdadkın bejin van harima benerin ci Ermen lihanin her van dara bigrin avana yevaya. Eğer hun negrin hun eriş Ermenanakın ve vakti emi van hamyan دست سر بکن هم و قتل بکن هم جی ارمنیا قتل بکن گلک عشیر جی جوات جی نچارمان نکو قتل خبر شاندن آگاهی شاندن گوتن بلا ناو مدان نزار در نکوه کوچ بکن هنکی اون هرن و هنک دست کاری دانه هنک جی دیسا وکی گوت ایرش کرن یعنی کاوس که مزن هبو که چه دکه چه دکه ندیاره بله بیشتی و کاوسه براستی جی لآناتولیای هبونا ارمنیان جوالی رابو اویا نتجبون نتوکی تکچونه بود نبوند بود. لی مسئله ارمنیا تنه لیور نما. ها از وجه بینم زمان وقتا ارمن کوچ کرن یعنی هاتن کوچ کرن هاتن قتل کرن و وقتی آبوریا حرمین کردستانی و عثمانیا جی تکچو. جبرکو جی استانبول'e بگرن حیان قیصره حیان ادنه حیان ارزرم حیان وانه ارمنی گله کاروبار جهرنگ دکرن به تایبتیج لباجاران و سکتورین پچوک تا بیشن ای دستا وک مگوت مارانگوزی دوار چکرن جلدورتن و گله پیشه دزانوبون و دکرن بشتی چوینا وانا اف در والامان تجکرنا وانا وان والاهیان به دهان سالان آجود و هجی تنگاسی وهنن بله لی تکچونا ارمنان یا دویمیجی حتی دویمیجی شورش سوویتی bu sebebi veya çava bu sebebi veya mesela Ermenan ku derbasi Suriye bun ku derbasi Avrupa'yı bun dekarbon disa be Ermenistan ra tekildar bun vak netav vak millet cardın ravşa xo belki top ister hevde bakın xorragırın pişta xorrast bakın لی مسئله سوویت شورش سوویت چه بو تکیلیا ارمنستان و یه اروپای آمریکا یه کوچکری قطبو او هر یک گوری چند کدنه گوری مسئله که سیاسی کنسپت کدنه جانا خود دوام کرد ارمنین سوویت وقت دولت که پچوک حرم که پچوک فقیر من گلک ارمن و داری کوچی امبژن موسکوای کرن دورین جدا کرن و دارین کاربون خورا کرن. aynı تیشت کردجی
Kurd jiyan em bejin Kurdê Êzidî piranî wekî tê zanîn dema Stalîn de jî hatin qetil kirin, hatin koç kirin, heyanê Qazakistanê vir û vir çûn. Lê Êrmen her çi qas welatê xwe bimînin jî ama hêla demografîk, hewcedariya aborî, meseleyê xandinê, meseleyên dinê ew ji Sovyetê zêde feyde nedîtin, ziyan dîtin. û lewma jî herêmek piştî têkçûna Sovyetê her çi qasî azadiya xwe destxistin jî hêla civakî û aborî başî gelekî qasin rewş xerab e. û têkiliyê wan û yê Avrupayê jî ji hev qut bûn. Ê Avrupayê jî, ê Avrupayê, Amerîkayê, Kanadayê, Arjantinê, hejmara wan van dere zêde bi taybetî Fransayê, Êrmenên van dere jî piranî lobî pêk anîn, rêxistin pêk anîn, xastin bi awayekî tola xwe li hember Osmanî, hember Tirkiye vê tola xwe helînin. Hemû enerjiya xwe dane vê. Belki merim maftar jî dikare bifikire ji ber ku birîneke kûr û giran e. Lê eger rewşenbîriya wana, siyasetmedariya wana hinekî daha jîr bûye, jêhat bûye, dewsa ku vê enerjiyê ji bo tolhildanê bikarbînin, dikaribû ji bo pêşxistina civata Êrmenî kar û xebatan bikin. Dikaribûn rêxistin bûyîna wana ji hêla zanînê, ji hêla pîşeyê, ji hêla aborî, sermayedarî destekarî bidana hevdû zêdetir xurt biyana. Mixabin Êrmen vê hêlêva ji ser neketin. Erê heya radeyekî lobiyê wan henin, hêza wan heye ama dikaribûn zêdetir bikin. Lê ew daxwaziyê netewî, netewperest ê milliyetçî em bêjin, daxwaziya tolhildanê, heyfhildanê hemberî Osmaniyan û hemû rêxistina xwe, hemû hêza xwe li ser vê kîn nefretê dana rûniştandin, belkî bi vî avayî xwanekî parastin, hebûna xwe parastin, carna ev jî dibe sebeb ku civat xwe biparêze, lê tiştê ku bikaribin, civata xwe pêş bixin wê hêlêva jî mixabin ser neketin. Piştî ku têkçûna Sovyetê, têkiliyên Êrmenên Ermenistanê û Êrmenên derveyê welêt jî zêde xurt nebû. Niha rewşa Êrmeniyan bi rastî li hemû deverên cîhanê zêde jî xêrxweş nîne. Bi asîmilasyonê re ew jî bi awayekî din asîmilasyona rûbirû ne. Belkî astengiyê dewleta tune ne ama ji ber hewcedariyê civakî, ji ber hewcedariyê perwerde, aborî, em bêjin têkiliyên navnetewî her diçin dihelin. Civak xurt nîn be, kî derê dibe bila be dihelin. Belê mesela Êrmenan ev e. Eger em nekî rûberî Kurdan bikin, rewşa Kurdan jî kêm û zêde di vê hêlê de diçe eger rêxistinbûyîna xwe xurt nekin û dîsa mînakeke din ya ku pişta xwe rast kir, xwe gihandê ciyekê, lê dîsa rûbirû tehîlikeyan re em bêjin bi talûkeyan re rûbirû ye, ew jî cihûn e. Cihû bi rastî berî qetliyama Hitler dîsa rewşa wan zêde nebaş bû. Bi hezaran salan li welatê xwe terk kirin, belavelayî bûn deverên cîhanê, li Avrupayê, Rojhilatê Avrupayê, Rusyayê, Afrikayê, dîsa em bêjin Kurdistanê, İranê, hemû deverên cîhanê mixabin belavelayî bûn. Bi taybetî li Avrupayê cîhana em bêjin xaçperestan derfet nedida ki cihû di nav rewşeke aborî û civakî ya baş da debara xwe bikin û jiyana xwe derbas bikin. Her hêrê hatibûn îzole kirin. Nedihîştin cotkariyê bikin. Nedihîştin em bêjin kar û barekî zêde berfireh ya civakî bikin. Nedihîştin em bêjin bürokrasiyê da rêveberiyê da cih bigirin. Tenê derfetê wan hebû wek çerçî, etar em bêjin hin ciyan çend tiştan bikirin wana deverekî bifroşin, bi vê avayî nanoziko debara xwe bikin. Dîsa derfetên perwerdeyê biçin wê wextê em bêjin dibistanê wê wextê sazî û dezgehê wê derê de perwerdeyê bibînin, hîn bibin, ewana ew derfet jî zêde tune bûn. Lewma tenê di nav civata xwe da, di nav malbata xwe da ew perwerdaya xwe pêş dixistin. Lê her çi qasî belav bibe jî civata cihû hevgirtineke wan hebû. Hin erf û edetê wan hene. Hem hêla dînî va evaya em bêjin konsantrasyona wan heye, lê aliyê dinê çandeke wan jî heye.
Mesela cihuyek vaktak valataki heji usaya jwalataki biça valataki din naça oteleki namine. Hayaj dest be diben meyvan cihuyeki. Bi vi avayî çıqası cuda welatan başı bawek xwedigihîn nevdu wek malbat hevra têkildar dibin hevdu naskin. Zarokê wan bi hevra dizewicin. Dîsa bi hevra karûbarê cihêreng dikin veya berdewam dikin û xurt dibin. Ev çanda wana berê da hebû. Her wa wextek perwerdeya xwe kirin. Dîsa ev perwerdeya wana hem hîşt ku zimanê wan zindî bimîne hem jî gorê xwe çandeka xwe zanisteka xwe pêşxistin. Çi wextî derfet kete destê wana hem ev etariya wana çerçîbûna wan bu avantaj hem jî ev zanista wana bi taybetî kapitalizm. Wexta ku em bêjin êdî keştî çêbûn em bêjin çûne Amerîkayê, çûne Hindistanê, bazirganiya navnetewî xurt bû û gelek mal û xizmet hatê Avrupayê di nav welatên Avrupayê de, bajarên Avrupayê de bazirganî zêde bû. Di vê xetê de cihû zêdetîtir çûn hatin bazirganî kirin. Yek, di vir de qezanca wan çêbû. û yek jî her yekê em bêjin welatekî hevdû nas dikir, têkilî datanîn û xeta xwe ava kirin. A duyemî jî zimanê xwe dîsa wextê bikaribe anîn. Em bêjin zimanê dikarbûn İngilîzî, wextekî Fransî serdest bû, Fransî, Almanî ew jî bikardanîn ama zimanê xwe jî bikaranîn. De çûn de hatin malê hevdû. Hêla perema jî yek kemasiyeke wê hebe ew ê din destekarî dida wî ya. Bi vê avayî danûstandina pera, danûstandina mal û xizmet û danûstandina ziman derfet da ku peyderpey pêş biçin. Ev danûstandina pera wextekî qaydê tefecitî bû, pişta avaya gêşte asteke profesyonelî bû pergaleke bankevaniyê. Em bêjin perwerdeya navxwî êdî wextek di nav hemû Avrupayê de rihet tevgeriyan, reş wan aborî jî baş bû û kapitalizm pêşket êdî pîvanê xristiyaniyê yê xaçperestî ew astengên berê dev sawaya sekülerizm, layıklîk wexta xurt bû, riya wan jî vebû. Êdî fikra xwe jî zêdetir vekirin. Fikrê wan nekê cihê bûn. Derfet dîtin em bêjin di zanîngehan da jî, üniversiteyan da jî dest pêkirin xandin û hêla felsefeyê ve, hêla zanistê ve jî avaya pêşxistin. Hêla aborî ve jî wekî me got gihîştin asta bankevaniyê, di asta navnetewê de jî bankevanî kirin. Civata cihû ber ve bilindbûnê, xurtbûnê, zêdebûnê ve çûn. Hejmara wan jî hêla asta navnetewê de êdî ewek wan korelasyona wan ya jî koordinasyona wan xurt bû. Dîsa koçberiya Amerîkayê cihû jî çûne wê derê jî bicih bûn. Kanadayê, Amerîkayê, Arjantinê gelek deveran wan dera bicih bûn û bazirganî pêşxistin. Lê ev pêşketina wan bû em bêjin Almanya Hitler xurt kir. Ji ber ku sermayeya cihûyan li Almanyayê xurt bûbû. û Hitler wexta ku dijberiya Yahudiyan kir, alîkariya sermayedaran Almanyayê girt. Yani xwe serê xwe Hitler avaya nekir. Ev şer sermayedariyê bû. Sermayedarên Almanî heskî vekirî, heskî veşarî destekarî dane wî ya û hemû sermayeya cihûya ya Almanyayê têk çû. Hinekî wana koç kirin, çûn welatên cihê wê derê bicih bûn. Li vir qetliyameke mezin çêbû, lê ew sermayeya wana, ew fikriyata wana ew parastin. Berê cihû xwe jî xwedan fikrek nîn bûn, wek netewek ter nedigeriyan. Cemaatê wan cuda bûn, hêjî wîsanin, bawermendiyê wan cuda bûn. Mesela Marx em bêjin cihû bû, lê Marksîst bû, dijî kapitalizmê bû. Malbata Rothschild, malbateke finansî ya cîhanê herî mezin yek jî ew e. An jî Freud hêla psikolojiye ve em bêjin hêla fikrî ve. Dîsa Husserl hêla filozofiye ve em gelek hesa. Einstein hêla zanistê matematikî û fîzîkî ve gelek bi vê avayî. Lê fikrê wana jî hev nedigirtin. Dijberiya hev jî dimeşandin. û di nav cihûyan da hêzeke çepkir gelek xurt jî hebû. Piştî şerê cîhanê duyemîn, di dema Filîstînê de bicih bûyîna wê ya
بریاره ویا و وقتی هر کس قلای وید که نتو پرورین جهو داره هاتن چکرن و پلان دولت دانین نه اری اوجی فکر کوانجه بو رول کوانجه هبو لی زیاده تر جبکر هاتن جبکر و داره بجیه بون و پرگرا کیبوتسچی وانا آواکر yani alikari destekari ve kooperatif kibutçi modeli ki kooperatif anan bejin ve avay avakırın destekari dana hevd. Rothschild malbata Rothschildçi da asla navnetivi da hela finansiva destekari da gelekçivat hanu vedere bicih kirin. Li hatta Rothschild u ya çapkiran jehev ne dikirin? Çapkiran teklivan Filistinyan ji baş bun. Aynı rexistin buyuna xo aynı sazı ve dezgah tıxastın civata Filistinyan bijin. Yani tıxastın ve deri ciye ki evle Avrupa'ya nikarin bijin. Ben ve deri harema xo باوی که اوله بیشین جوات وی در راجب توایی بیشین پلان آن او بو لینه تو پرستان پی در پی خواستن هزا خو خورد کردن و خواستن وی دری سروریا خوب میشینن هر چی قاسی سروریا خو خورد کردن او قاسی هزا چپ کردن جهو کم کردن او روشا ایروین یا کو امدیجین او درکد جو خو نها کیبوتوس ادی رولک سمبولیک دیزن هلا آبوری هلا جواکی او باندورا وی بری مزن نمایه جبرکو آسیت کن جهو وقتی ما گفت یعنی روبر ارمنیا بکن ارمن چا وندا کرن کتن خطره جهو نه ام بجن روشا وام بلند بو بر و باشی چوب لی مخابن او روشا شر یا قتلیامه یا کو ام بجن حریم دمشینه دجمنه هر کسی توپی سر خود که وگاوی اوای هر چقاسی دولتا ام بجن اسرائیل خورد بخویانی جی اما روشا جهویان دکبه خطره گلک جهوجی و رخنه دکن دبیجن ده حریم خدا ام دکارن به دوستانی پرگاره که ساز بکن برای جهود کارن ویاج ام بجن ویاجی ترجیح بکن یعنی به عربان را به کردان را به ترکان را به آسوری سوریانیان را به یونان را به رومان را هر کسی را دکارن ام بجن ده اصلا جهان دا باوایی که آشتیانش تفگرن به فارسان را در فتیوان جهان مثلا teknolojiya ku naha silikonla Amerika'yı teknolojiye peşketi çekirna çipan em bejim gelek programı zekaya çekiri artificial intelligence bejin ev hamu em bejin Tel Aviv'e te çekirin Tel Aviv'e te çekirin silikonu dert kavim piyasaya yani silikonu Amerika'yı dert kavim piyasaya viyavay Disa jehra jotkariva gelek teknoloji peşxistine tecrübe onahanın ava behri jbo ve xwarnin ha kartinin evej disa juhuya peşxist dikarim ve avay rojrata navin haremen çol de ravşaka aştiyana de ve guerin haremeke şin devsa hezen emperyal dikarimun hevkariye ke baştır جبو حرمی بمشینن و دوی چارچوبه دا دجبریا فلسطینیان جوهیان دوسویا روشک آشتیانه و آرامی پرگاره که جداشت کاربون بمشاندن لیم خابن هر آلیجی کتنه خفکان نجات پرستیه نتو پرستیه یک دولتی دولت اونتر دشمنه هیا او دبیجه گرکا تو رابی ویدری هری از این نتو خواه بکم او دبیجه نا گرکا تو هری از این نتو خواه بکم Mesela hafızaya diroki ya Arabanji hemberi cuhuyan ya cuhuyanji hemberi Araban yani civatın haremi ev hafıza xudubare kiriye naha reyeke siyemin çaremin alternatif edine nafekrin o ketine devi hevdu katildik. Her çıkası iro İsrail xorte eriştike ama beravajı veya gavak derfet bike ve deste embejin Hamas'eji evji Yahudiyan kemtir nekin yani ve devleti xaraptır bikin yani pratik avana gelekçara evaya nişandaya son xarına wan ya hayfildane torhildane ve hazaran salan emzanın u dibinin beli civak dinamikin dikevin u mezin dibin naha civaka me kurdanji her çıkası ve gavi perçe bu be zahmeti ve nehebin برانبری ایش و زحمتیان جی بر و پیشکتنه کده چه از و هیلی و جی هیویدارم اره فقیره اره جیانا خو هزاران سالان یا گنده مجبور ما
terkir nahad bajaran da ye zamanı xo mexabin her deveri zamanı xo endat ki asimilasyon çarxa asimilasyon heye lebeli حشمندیا نتوی حشمندیا خوری خستنی حشمندیا جیریتی کرد جیرن دچین کجان دورن جهانی باوی که دخبتن چه کاری زحمت ما برنامه بریداشی آنی bu zaman veya eğer cardın temaşa bakın hune ve برنامه ve tekliye ve zedetir ve tekliye dayının o müjarif ham bakın o Kurd beramberi wan tengasyan disa جیرون جهاتینه و دخبتن و مسئله رخستن بوینا سیاسی ربریا کردان دکه لی سیاسی جی دیسا برنامه adın نامه گوتو بو خسری خود ترینا که گره که هیرا جواکی هیرا چاندی هیرا زمانی هیرا زانینی زانستا تکنولوژی نو زانستا پیشه یا پیشه این جهرنگ پیشه این مدرن teknolojinin modern karanina veya ve hele bak gereka em xujardın rebxin xort bikin hera aboriva yektiya xo civata xo xort bikin rew tenine reyek gelek rew dirban em bibinin o bawaya ki civata xo xort bikin civata ma çıqası xort bibe ev qası fayda xoraj çebe civaten derdoren raş çebe dve çarçıveda ji gereka hem minaka Ermenan bedin berçava zede düşmanahiye civat eden ra çenekin ve vakti tene dibinin disa ya cihuyan jem bedin berçava zede düşmanahiye de nav civatan da çenekin o kinin nefreta civata negrin beravajı veya dostanya xo civat bi civat kes be kes dostanya xort bikin le evnay ve wateye ku em hebuna xoji qurbani hinekan bikin سرناوی آشتیه آرامیه یعنی نظام چکی اما خوشی به پاریزن لینا حوجی هم دشمنایی بکن سپاس شواد کن